Bak, lihat tu bak ada batang jambu, labek. Wak ambil lah bak. Kalau model itu ndak boleh tu. Nyo ndak punya awak. Kalau ingin memakan jambu, awak minta lah ke orang punyanya. Siapa yang punya tu? Pak Haji, Pak. Pak Haji? Awak minta ke Pak Haji lah. Patang kalau awak minta jo kawan-kawan, awak lo kan berang denyo. Nyo kajanyo awak pakai ladiang deh, Pak. Apa? Jo ladiang ang nyo kajanyo? Kalau model tu Pak Haji tu, dia kurang ajar Pak Haji tu mah. Nyo kajanyo anak dan jo ladiang gara-gara jambu cie. Lah, kita maliang. Tapi abang manjek dulu di. Biar awak di belakang. Ulah lama dah keparak. Calik lo buah jambu awak banyak. Banyak berbuah gini. Bisa panen. Ayolah, dia calik sebentar. Kok saya datang kau? Woi, ang maliang jambu dan. Hah? Cuba dak turun nang. Dak turun nang kau dem panjik kate. Anak siang di mana sekolah? Oh yalah, ketek-ketek lah pandai memaliang. Deng keceng ke guruang. Atau deng keceng ke apa kau? Turun! Turun ke jalan. Iya Pak Haji. Ayo, turun nang. Siapa ang? Di mana tinggal? Deng keceng ke apa ang? Bak. Turun le, Bak. Wak ketahuan deh Pak Haji, Bak. Ay. Badua kalian maliang, barang nak pinak. Turun kedua, dan tangani kedua. Cuba dah turun. Turun tidak? Yo Pak Haji. Awak turun Pak Haji. Turun. Ya. Oh iyalah. Turun. Woi, tagak kalian di siko. Karena kalian kedapatan memaliang jambu kesayangan dan kalian akan dihukum. Siap? Yo Pak Haji. Lah, ikuti kejadian. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Lari. Jangan lari kalian. Awas, dan kaja.